Haleluya, sanibonani egameni laJesu Kristu waseNazaretha, sanibonani egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sitomemetela umbuso waJesu, umbuso lo wetanga Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonke bantu labawamukelako lo mbuso batawuba nokuthula nokujabula nokuphila kwaphakade. Sitomemetela endzaweni yaseMasibekela kusingulo yena loyo umtimba wakhe losahlangane nenyama usasemathubeni lamahle ukuthi angamemukela lo msindisi lo nguJesu angakendlule emhlabeni. Umnyango usavulekile, indzawo isesekhona, nemathuba asesekhona. Kuphela na usaliva lelivi ngaphandle kwalabo bonke lebesemathuneni nalabasemoshwari. Lithuba labo selendile, thina lithuba lethu lisesekhona. Emathuba singasawabamba kuthi nangaba sikahlobani nalomsindisi sibakhe buhlobo lobusha nalengosi engathimulo letawuvela masinyane. Igama layo linguJesu Kristu waseNazaretha, lowavula indlela lebeyingekho, lesitha sayivimba indlela ukuthi ngeke isaba khona yokubuyela kubabe neyokuphila lokuphakade. Kepha Jesu weta watovula indlela, waba ngumgwaqo losimukisa kubabe wethu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sitomemetela tihlobo tami emathuba ngiwo lawa ekuthi singasondzela bazalwane simamukele Jesu. Jesu ngekweliciniso, ngoba Jesu uliqiniso, Jesu uyindlela, Jesu ukuphila. Kuphila kwakho ngabe kungenaye Jesu akusiko lokuhle, akusiko lokungiko, ukuphila lokufile. Kepha Jesu ungamamukela ngeliciniso, uyakupha impilo, uyiphile la kulomhlaba, uyindlule, uyayiphila nangale kwelithuna. Kuphila kwakho kuqhubeke kube ngunaphakade. Jesus. Sitomemetela ukuthi ingabe lingunaphakade lakho utalichithelaphi, ingabe soyilungisile yini indlela yokuya elingunaphakadeni lakho, ngoba lingunaphakade lomuntu uyatilungiselela yena, akalungiselwa ngumakwakhe, akalungiselwa noma ngubani lekamethembako nelekamthanza kakhulu. Lingunaphakade uyalikhetha, usahamba kulomhlaba ngekukhetha Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Lithi livi lenkosi noma ngabe tibovu kwegazi titono takho uyatihlanda Jesu. Kuphela masitivuma embi kwakhe ngeliciniso uyatithethelela, atilahle elwandle lokhohlo. Impilo yomuntu iguquke ibe yisha, bese kuthiwa bheka kwakudala kudlulile sekuvelele kusha. Lona sesidalwa lesisha, sengumntwana waNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu phakade naphakade. Bonke labaphilako umtimba wabo losahlangene nemphefumulo bangakendlule emhlabeni, lithuba lelihle leli lakuthi bangasondzela kuNkulunkulu. Lithi liBhayibheli, sonzelani kulesihlalo semusa ukuze namukeliswe sihawu nemusa lotanisita ngesikhathi lesifanele. Yiso isikhathi sokusondzela kumdali lowadala umuntu wambeka emhlabeni. Sanibonani egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Lithi livi laNkulunkulu bonke labamemukela Kristu wabaphe amandla ukuthi babe bantwana baNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Bonke labamemukela ngokukholwa egameni lakhe wabaphe amandla ukuthi bangabitwa manje
abantwana baNkulunkulu. Ingabe empeleni eqinisweni lonke ungumntwana wabani? Wena la ukhona khona enhliziyweni yakho iyakukhumbuza nje ukuthi umntwana wabani. Ngabe umntwana wakhe uJesu Kristu lo wasifela. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha sitomemethela umbuso lo weta ngaJesu lowavula indlela ehlane ebumnyameni sekungenalo lithemba lokuthi umuntu angabuyela kuNkulunkulu. Kepha Jesu wangena emathunjini emhlaba wayekunqoba ukufa kwaphakade wamehlula ulamubi isasa uNkulunkulu wasehlula wasimuka emakhiya wathi emasango eHadesi ngeke aphinde asehlule ngoba Jesu sowuthethe emakhiya ekufa kwaphakade egameni likaJesu Kristu waseNazaretha waphuma nemandla bonke labe bafile bavuka emathuneni ngoba Jesu kufa nokuvuka egameni laJesu Kristu waseNazaretha bonke labafa bavuka ngalelo langa. Jesu ngena ngalabo emathunjini emhlaba bavuka baphila ngoba inkosi yokuphila seyingenile ekufeni kwaphakade yabavusa yathi senitawuphila inguna phakade uJesu Kristu waseNazaretha. Lesicela kutommemetela kulesikhathi kulendzawo yaseMasibekela uthi ukhona umlamleli ukhona umsindisi uJesu ligama lakhe. Uma ungakahlobani naye ngiyakuncenga mntaka baba, uma ungakakhi buhlobo naJesu usihlobo lesikade umelusi lomangalisako lowelusa umuntu ebusuka lele ameluse etindzaweni leti buhlungu ameluse nasetindzaweni leti nelusizi. Jesu Kristu uyinkosi yamakhosi phakade naphakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyabusa. Ngabe bunjani buhlobo bakho naJesu? Ukhona Jesu weliqiniso. Ukhona Jesu lokangenawe manga, lokangenayo injabuliso nenkohliso ayikho kuye. Ulithemba leliphilako, ulithemba lelinemandla, ulithemba lelaphakade lelingajabhisi. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha kungenzeka ihlobo nabangani bakushiyile, kungenzeka ihlobo lakho mhlawumbe sekandlule emhlabeni. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha sikhona sihlobo lesimile phakade uJesu. Asifi asibhubhi, sihlala sikhona njalo eceleni kwakho. Lapha udinga khona lusito, lapha udinga khona kudududwa, lapha udinga khona kulekelelwa, ukhona Jesu ungumsindisi wabantu. Wasihlenga nesihlengo sengadi, wasihlenga wakhiwa sivumelane lesisha ngengadi yakhe uthi bonke abantu babuyelane nomsindisi babe wabo nowabadala. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Uma ungawuva lo mbiko lithuba lakho lelo lokuthi ubuyisane naJesu. Noma ngabe waya esontweni walimala, ukhona Jesu langalimatani. Noma ngabe waya esihlotsheni takwala takuphika tathi athi kwathi, ukhona Jesu ungumhlobo lomuyesibili. Noma ngabe waya banganini bakho bakubukela phansi ukuthi wena ukho ku-standard sabo, ukhona Jesu lekamelana nesitandard sonke emhlabeni. Noma ngabe emhlabeni ubukeleka phansi awunayo imali, ukhona Jesu lekasikotani ninathe nidle ngaphandle kwemali. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha
namagugu alomhlaba, timoto letinhle, netindlu letinhle, nako konke lokuhle lesitigabha ngakho emhlabeni, ingabe imitimba yethu noma ngabe yini lesiyibona ingcono kakhulu kunamagugu emhlaba, kuyawusala konke uma sindlula emhlabeni. Awuboni ngani nalaba nemali bayafa bayishiye imali, nalaba netimoto letinhle bayazishiya timoto, nalaba hamba ngetindiza bayazishiya tindiza tabo bangena emhlabathini balungele ukuyobhekana nenkosi. Kuye ngokuthi bengasebenzela kuwuphi umbuso asahamba kulo mhlaba. Sitomemezela Jesu leyindlela longumthetho usahamba emhlabeni, uphinde uhambe naye ngale kwethuna, ngoba akukho ukuphenduka. Umphefumulo ungahlukana nenyama, akusekho ukuphenduka. Uphenduka usemhlabeni, usathi ukhulumela ngomlomo wakho. Asiphendukeni sibuyele kuNkulunkulu lowasithola, asiphendukeni sibuyele kumnikati wetimpilo tethu. Ayikho impilo longayiphila nakulo mhlaba ibe mnanzi benokuthula ingenayo uNkulunkulu. Yonke impilo lahlangahlangene iba ngokuthi uNkulunkulu akekho kuleyo mpilo. Kuyenteka uyive impilo yakho ikahle, timbo takho tikuhambela kahle, lithi libhayibheli umuntu lokenayo uNkulunkulu ufile, kufanana nokuthi ufile uhamba uphile la kulo mhlaba. Lapha ezulwini kuthiwa wena uphile ufile, ngoba kufa kwakho kutawuba kaningi, utawuphinda uyofa engunaphakadeni lakho. Ngokuba sindlela zimbili Umzalwane ukhathele. letibekiwe emhlabeni, kunendlela leya kuJesu, lengumgwaqo lenguJesu Kristu waseNazaretha. Kunendlela lebonakala inhle emehlweni emuntu, kepha isiphetho sayo kufa kwaphakade. Ngabe lo mgwaqo lohamba ngawo awudukisi yini? Kuyenteka ungena emgwaqeni uthi uya la uya khona, kanti awuyi lapho uya khona, uya elingunaphakadeni lakho lelibuhlungu leliyawugedethelisa emaphilo egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Yinye indlela lenokuphila, yinye indlela lenempilo, yinye indlela lethembekile. UJesu ligama layo, uthi Jesu yena indlela neliqiniso lokuphila. Man. Bitte mamba na Jesu Kristu uyindlela neliqiniso lokuphila. Lokungena kule mbuso wababa wethu uNkulunkulu, wona uthi wonke umuntu umenyiwe kungena kulo mbuso. Noma ngabe uliNdiya, noma ngabe umKhaladi, noma ngabe usofana njalo, ungabe salimali. noma ngabe usiphi isizwe, umenyiwe kulo mbuso kaNkulunkulu, umenyiwe. Uthi nawe ngena noma kulo mbuso waNkulunkulu, bonke abantu bamenyiwe. Ngako lokusingisakayi khona. Yebo noma ngabe uNdiya. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Siyabonga sisi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Etimeni tonke bathandekayo, etinhluphekweni tonke, etingqinambeni tonke tempilo, letenda impilo ingabi mnanzi, sidonse matima. Kungenxa yokuthi Jesu Kristu lempilo akayibusi. Asinikeleni impilo yethu ibuswe nguJesu. Asinikeleni impilo yethu ilawulwe nguye, ukuze tonke izinto zihambe kahle. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu